labonde wende na kuiloela kameme kala wibatana ko kama bisa ka Mutongo TV nina ukwatyo kana muthenya waku wa katano waku ni wakwa ila umunde nenda kukethiana ndio thocha mbinu wa kilungu kimwanya kietero kwa kunundu osio wa Rafiki Herbal Clinic Mutongo daktari munene eta wa Dr. Mwithia twinake kwa imwe ndini wa studio situ na au mwete ndini wa clinic la kitongo ete kwa maundu masio ma uiti na chotu kita cha Rafiki Herbal Clinic la kita kitumia ndawa cia miti na indi twithia twinenanisia maundu makoneti uiti wa ndawa cia miti tuma mesio ndambuka cia daktari sivi tusidi hata otautu manema wala wita na twima na mitala talengi ya uiti na maofisi make alama vingu itwe o kila muthenya namba ciake cia simuno isuko na siba withe wakio chaku namba mbe noti mwanza ile imwe noti kenda noti na mbele ngia simu noti mwanza nyanya inya ile 5 na indi namba ya SMS na WhatsApp ni noti mwanza imwe noti kenda noti nyanya namba ici cionthe ukusiona ni official cia clinic cha Rafiki Herbal Clinic na wamine kwikuna no kwatiane na daktari yulu wa mathina monthe yu ethia withito withiuka kundu na kundu imantha oitiwa musio oitiwa ndawa cia miti oitiwa kwikika ani masama sio makuma kukulia makulio kuisila kwa SMS namba itu yotumani mukuvini ilite tukenda imwe 5 na nambesu ni free of charge kana ndina ndibi ambia kutuma makulio maku oyu kola kuyenda kitali na indi otau netukwithia tu kunengelele mitala talengi ya maundu mawo iti nyeni tawasali shabeti wambua nikalivo tukwatiani na mwini witu watinda tandakitali na tinda nesa na kwa natinda nesa nikaribu ingende wa kilungu mwanya wakatano muthelu aba mwandu tunanena nisi na ordinary twina mamina na niyo kitumye muthenya no mombe tukwithia twinena nisi amwe katwa maokole alama na atumwe no musiaisia witu na twina bikana kumasongia eni mbe wakubika ku amboke thio musiaisia wambo kumutavye sitondo ni thena weta na clinic la umite. Thank you. Msiaisia wa Mutongo TV masitoma kwa nota uwa bikakiwa nita Dr. Mwithia daktari wa Rafiki Herbal Clinic na netu kwatika na vaile mbeta nitu ya Eastern Central Africa tuikithen tuanengane witi museo na witi wako ikikawa ndawa cia miti. Kwa mundula mweni muno okela muthenya kuya twenda twikitu tunaendelea kweka mizizi na abe kundu amondo tunakwithia akwa na muthenya no monde kana eka kukwigwa na nundu nuna kuoni wakatano muthelu atabia mundu ngino ngida iyo ndai mokie kusia isia mama mewo daktari mausio amake kliniki cha Rafiki Herbal Clinic lakini tu kwa maundu mawo iti kwa ibinda yasa ona ndo mathiu kama thiuka ona baka memeni kaka Mutongo TV withe to mwe katwandu ala methi to mayikala muno menene ya uiti wa ndawa cia miti mitalatala ya uiti ili ata daktari mitalatala ya uiti ili ta na cia netwithwa na ndambuka C2 netwithwa na branch C2 na pia kila kipata mbe walika Rafiki Herbal Clinic ni kuregister kana kuyandikithia ndini wa kliniki kitu kenda tunakuona daktari munene na kuthima mana patende vikadi ni shilingi mana 5 wakwata kadi usiwa shilingi mana 5 wona daktari munene patende vi na kuma buyu nitomana thina ciaku kana woulo waite na tukitha intona umanya tona kuita ata twina program cia witi pe mauto na kuita chuma kimwe angitona kuita 2 weeks ange 3 weeks angi 1 month 2 months mpaka 3 months kuonana na thina waku kana uwaite chao na kila kivata no kwata ndawa cia uvosia thina waku ula withito wi na ma kana wi mantha niva utona kuthi ukaito no twisikana andu ngine maindite hospitali ni maingi na wona aingi maisa kwa kutumia ndawa cia miti metha matumite ndawa mbingi kana mathi hospitali ni maingi na makemo tatheka lakini kila cha utanu piu mo Rafiki Herbal Clinic ni matetheka ni kwitha tuna ndawa cia uvosia ila tusita natural traditional medicine kana ila tusita African traditional medicine na ni cia natural therapy kuma kwa Research Institute ya Rafiki Herbal. Asante. Mausiasu ndeni matukwithia iti yokuono ese chondo mwita wingaliko esu na ito twingaliko hii maukudi ala wina mo na utume kwisila kwa nambesu ukona hiva withio wakio chaku ya ili 3 kenda imwe 5 na namba cia clinic cha Rafiki Herbal Clinic nduka kengo ni mundu ngia kwe au mite clinic cha Rafiki aye namba no isu kona siva withio wakio chaku namba mbe noti mwanza imwe noti kenda noti nyanya esu ni namba to na kwitia pin ukabuka appointment ukatuma SMS ukanena
daktari imwe kwa imwe kwisila kwa namba isu ona WhatsApp aindi namba ilo tono kuna ya mbed noti muonza ile mwe noti kenda noti na indi namba lengi noti muonza nyanya inya ile 5 namba isu siombe nisi ya kukwa ilidia OIT ungu wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic kwa mituki daktari tuambe na amwe katwa mawu alawita mbenu akili cha Rafiki Herbal Clinic mtoto na kuthi epa ya ukuigwa kila uweta akukonie simu nitwita mume kibathukanio thina hospitali situ cia Rafiki Herbal Clinic na muno nitwika kunikiliwa mana mau ala matemo kwataniwa kana mau ala matona kukwata mundu kwisila mikalile kana maisha maki umuthi twasia lifestyle diseases nitwita thina ukonetie kwa matwa thakame tweka kunikiliwa mituko tukonenya kana andu gimena mathina mango kwa matwa thakame kana mundu kwatwa thina wa stroke kana kuparalyze mwi kana mwikwitha utena binya ukona mundu aibeba na thina na ti tenda na beba na kitha circulation ya thakame yake ndio tembe undu bailite nitwitane sa uwango na uwa pressure kana uwa kwa matwa thakame ingitio kuni twita thina wa diabetes kana uwa sukali tweka kunikiliwa mituki no konya kana au ingi mena sukali na matizi kana mama na sukali niki mayithi ma twina machine cia ki umuthi na ile nikisio ndesi na machine cia optimize pressure na sukali na tuthima mana sukali ni ukana sena symptom ila tusikwani na woni wa kiwu wa mituki kwiwa nzaitothela kwiwa wingauka kilebinda na ingikuona mundu usu ena mathina ma kusweat kana kwitikwa na UTI mana kana mwake utena bina mundu wa sukali no kwata kona metho maibindu kalangi kana kwetha maikuona nthi unumailite nitu nenga na UTI musio frequent urination kana kuma mituki mundu ucio na mathina ta asu no itha tutona kwamba muthima tukamana hii umanga mituki nundu wa mbio kana wa sukali ina ita joint na arthritis ucio no latu ita mutambuko kana ciele cia mau kana njuri cia kunikwalia cia moko ni kwalia na nitwisikana ila wigo mutambuko tuyase mutambuko utambuka kuma joint imwe kuthi ila ingi pe andu maumo makwalia na nimebubite na tumita edema angimena wingi wa uric acid thakame nundu wa thina wotu wita wa gout angima kwa thina ila tumita osteoarthritis yukana sena tear and wear na stiff joint pain kana joint ya kwithe yalia muno kwimba injoint kana kwibubia kana kuwa mokomaku mena wo wabalukile waumea lakini ndwa kwata witi musio inchari nituita bone disease kana mauma mabindi au kwewa mabindi makumai ambata motolika ila tumita osteoarthritis cartilages kana malango na malenyo matobi tukana ndo bailite niki ila sono fluid ni kaukite ni itane sa ngetumia ndawa cia miti nini itami themba ombe yandatema wenu awoye typhoid malaria kana amimba ebu yakuni uswanze be mana nowa we mane kuyawasa makaluka nini ebu yambe obonania kana bloating kana excess gas kana wina thina wa reflux kwikala weluka na kwikala wina thina wa kiunguya kiteu thela ngati kana kutabika kana wiwa meluku yaku ina ila tumeta burning sensation irritation yumete ebu kana umete ebu yambata katika kithoi na okesi la kumeluku na angeni makwata ulcers ino ikabindwa mpaka ikabibilo mokana menuka yaku angeni mambia ukwato nitu talu ebu ne ko na makwata kuicho kindakame kana kutabika ndakame nini itathi na isio nthe ngetumia ndawa cia miti nini ita thina ikonete allergy cia mithemba ikibathukanio allergy cia mawithululuko allergy cia maleu na allergy cia nzeve kana kukoa kwathimwa pneumonia kana wina mathina ma kisebe kana nzeve ya ulika ina uthithu no kwata mathina kana kito kingi ikigeta thina manukato kana perfume nitona kuthasi kwa affecti nangi makwata kwiwa ni mutwe kana migraine headache kwiwa ni mutwe kwiwa ni metho kana kwa ni matu manyu maku mena thina kumandakame kana mateu kwatia muke undu bailite tonsillitis kana tonsils na nitu itathi na wa skin kana kikonde kusiulika kana wina severe skin infection kwa kuithwa muno andu makuma ni makundu kana iyeya asu katika mwangi tutatu kiita na nitu ita mundu makonete mivai kwa mundu mukana kwa mundu ume kwa mundu ume la tunene mathina ma mivai tunene mathina ma reproductive system tunene mathina ma infection tukanene mathina ma mundu utena bina wa kukwata mwana tukanene mathina ma mundu ina periods kuka sietea kana yuka keli kwa mwi kana siuka sina wo tukanene mathina ma mundu ume utona bina wa kiume tukanene mathina ma fibroids tukanene
tukanene mathina ma cyst tukanene mathina maingi alama connect system ya mundu mukane ya mundu mena indi mathina asuo mde usungio wono umwe aigukwata nthini wa kliniki Tarafiki Herbal Clinic alama atambuka nthini wa kliniki Tarafiki Herbal Clinic measia kana gwitwa ndakitali ni musio no wakwikika kwa au menaka ni kwithia we mwene ena experience maundu ni asu na no mutumia wo wina miaka maundu mawiti na indi wataunu kukwithukisia monene akuthime ithimi ni cio mtene mana na no kunenga mwana wako ibande bisia ku kabola tha we mubinie na indi binisia ni mubuko waku na be undu inene anda kitali akaonenga witi mana usini wase wa kliniki Tarafiki Herbal Clinic ndikwitha ni umwe katwala matambo kandi no kliniki Tarafiki na benda wasie kundakitali onako ni wasimbika nesa takala ka kithui kala ka mathina ma tonsils mimi ni mteja wake kwa kuvi na ile kwitha ni brand ambassador wa kliniki Tarafiki Herbal Clinic ona kwitha wiva wina mathina maiki bathukanyo ndukatende tosia mana tambuka uthio kwa manena matakitali ma kliniki Tarafiki Herbal Clinic wono kila tukutabia kadi no slingi mana 5 ukwate ithimi cia mana na kuma bo yambe weti waku kabikie na kubwa ende daktari ngwenda tambe kunene yu kwa masio asuo ndela mo bisima bingwetwe daily kila mundu yakasi nenda kutambuka nenda wondo twasiandete la mundu ende busesi twende na mbedu kuthia tukunengelele kindu kita anda ambuka cia daktari umame wenda daktari au kaba kubi yani ithi tikite kuvanga bitala tale ya weti tukakugia teka kuia mobisi bala mabingwetwe kila muthenya no tena utuka kwete uiti bakube naku etha wingaliko cia kitwi ndokoke masako twi bakube naku twi nobisi na daktari wamwe no kuthiuka thank you nene thano tukite daktari musioyo wa witi wa ndawa cia miti ni brand ambassador wa Tarafiki Herbal Clinic na ni kwa Tanzania for the last 3 weeks na nimetuma salamu na Watanzania wanaangalianga kipindi chetu na wanasema hii lugha mnaongeanga tunasikia kama ni lugha ni kama tunaimba wanapenda program zetu tuna clinics Tanzania na tulikuwa kule for the last 3 weeks na watu wengine wanaweza mmepotelea wapi tulikuwa TZ pia tuna branches tuna programs tunaweka kule za radio na TV na mpaka Dr. Mwithia aende mwenyewe manage those clinics. Kwa hivyo tunakwambia useme daktari amepotea kwa vipindi tuko sana. Branch sito sileta ubisi manene wa Dar es Salaam. Nene na unja sekana branch ila nene Dar es Salaam niko nene hii for the last 3 weeks na Dar es Salaam tumakumbusho complex Moshi tuiposta na Arusha tuikima ama msini wa Mlolongo tuna branch nene bandi ito ya Kenya na ni 3D Hotel pa ground floor tukalisengo lovani 3D Hotel ni bahape na Automat Supermarket tukwate na Automat Supermarket na inge tu flyover ni ya yellow haba kwa ni ya matarusi yako vi Nairobi na tubingwe takama na mwadhinya maneno wa dakitali ni Saturday ngedhi ya mwadhinya wa uni Mlolongo kumundu kwa na koma na ke Dr. Mwithia tuko bana Mlolongo mwadhinya wa uni nguite othi naisu siaimia kubwa branch lengi tunene imusini wa Tala na Tala tubingwa klama na tuibakubi na Flavors Restaurant katika tu watoto na Eastman Supermarket Kitui tubingwite kila muthenya Kitui town tubingwite kila muthenya na branch ya Kitui tuiva kunda kindu bakubi na stage ya Probox ya kuthimbitini na muthenya wa daktari manene either Monday and Thursday ni muthenya menene ya witi wa Kitui town watondu siku ya soko munene wa Kalundu lakini kliniki kitu Kiva town itina wa Intel Bookshop Kitui twasia unit ongelele muthenya ongene Monday and Thursday wa miono bikani thenesu kwa kwata daktari manene kwata witi musio musini wa mwingi no netana makunite simu meikulia mwingi mwithi aba yuni ngumwete next program ngodhangi kuelesia mwingi uketha woyu ukava ukwate witi musio mwingi na kuya sikuru tunarudi tena asante watu wa mwingi tumewasikia kilio chenu na nduma wote na mawithi ululuko tuina branch nene ibamu sinwa wote wili kama likiti amboka katika tuwatazama Angrovet na Stacy Hotel na branch yesu ni wote watinda umundi tuwatindila wote na ingema kwata witi musio witi wakwikika na witi wanda wasia miti wote tubingwite kilama na pawili kama likiti yamboka na Kibwezi tubingwa kilama na Kibwezi tubingwite kilama na ni baba kuina kwa chula sivitali Makindu tubingwite kilama na Makindu tui ekati baba kuina ekati hotel ekati building pamu mwani wolika General Hospital ne mali tubingwite kilama na wote road nitunathamie bus park tubale lwako di wote kusianisia na momo wolika jua kali peta wa kwa
mambo kana digital serial tiba digital serial Emali tumefungua kila siku, na siku ya Thursday ni ya daktari mkubwa kuja Emali kuenda kwa daktari ukadhazi kwa maana daktari na ikwata wichimusio iso ni mbongesi tu tuwingwite kila muthenya. Na watu wa Mombasa tunakuja daktari anakuja once per week, na nitakuwa nakutangazia tarehe za Mombasa. Tutakuwa tunakuwa na kliniki ya mara moja kwa mwezi. Na indi mitalatele sio mpetu ikiti nikanaweza kwithia ntoa kwa ililia maundu mawo iti na netweki kana wenga liko sio mbe ikonyo sio mbe ni wabikiana kukwata witi mwailu witi wa Rafika Herbal Clinic nyeni kweyati ethia withi bau na withi to withi uka masivitali kuthi sivitali umo kuthi sivitali unge wimantha oiti museo bandu to makuyelesia ukathimwa ukamamika waula wena wikalite mwini waku ibinda yana ata na wenda witi wa muthemba mo amini clinic mwicha Rafika Herbal Clinic nundu ithu twasia batu ikakwita na kenga yibosia ani ukitumingo kwa patena nsika endo tathie na wakwato ni complain ona undu kethie wina nsika cia kuweta no mantha no naitu ukakoma hospitali ni asuma Rafika Herbal Clinic kana ukakoni daktari simu kamwe maybe kuna mahali hujatibiwa vizuri ama kuna mambo naona haijafanywa vizuri, lakini kilango kwa ni kana ibindela yon that with it tuita for over 25 years tuyaisa either na complain. Now daktari ngwenda tambo kamwe katu wa mathina withio na wetwa na ama katu wa makulia rangu mbani singo kulia momete ndeni wa program ila tunekite wa katano muthelu makoneti mathina suma system nundu yinu ise wetha ni ukia abenduka na ibendukite yitu na sua yoto imekuja yita wa katano muthelu kuna ina mbebo muthemba kubulanite, lakini winu kwa nasio no ikwa na maundu ma muthemba su tambia na mathina no makoneti system ya ila tonene ya allergies na sindu cia muthemba su na ndi tumaputili campaign wa reproductive system. Thank you. Nitu itathi na wa system ya respiratory mundu kubeba na thina mundu kuiwa ena thina wa congestion katika kithui kutono ni ciambo kana kuiwa ena thina wa alikaba ndu bathithu kana kito nukwata kwathi mwamuno nitu itane satitomia natural herbs kana ndawa cia abo ila nenzeo na nituonete aingi makitha na kithui kialia kana kithui chaku kikitha na muke wa thakame kana wikiwa kikuzia sui asthmatic nituita mundu wa mathina taisu. Pia nituita mundu na problems ikonetie tonsillitis kana kuimba ngai kana throat infection kana pia mundu na thina wa dry cough nukoa persistent coughing na kitha ndukumia kendo na pe anumena thina wa bronchos kana pneumonia kana bronchitis nituitite thina tosu na pe mundu wa kwatwe ni thina wa kithui atinwa na aumia nthini na kikita kwalia ndako wana leo ndo akiwa akialia nituita mundu stu munenge ndawa si connectwe eucalyptus tuna mititu itsobe tuna natural anika na ukiwanzuki pena marage ya soya tuvia mboso isinesa tukaburenya na mitingi na tukanenga ndawa nzio ya kuita kithui hu wawo yikithui kana mwana kuno gukoa muno ndawa situ ni nzio piu na waitumia nwabwa pe mundu akwatwe thina wa kuiwa kikoanga kile bina twina kamati twike ya chaini eucalyptus na twamike chaini crystals ni kutethesia kuita family yonde twili kabauti likasindino system ino ingi mathina maka na maume kwa mitukimitiki nundu wa masama itu nituita thina waka akamakwata mathina ma wimbua wa mwana ila tumita fibroids kana kutha we bleed muno kana mba imwe thakame ditu kana ina clots kunthini kana kwiwa chalia ila mundu kona muse wake kana ukwata kuma ni kiko kitakweleka ila tumita PID pelvic inflammatory pe mundu katwa ni discharge to the la with wasemsia siri kana thina taisu UTI na STI na STD kana infections ya mthemba yonde candidiasis na thina ingiti sinitu itanesa tuitumia ndawa cia mite pia ninaita mundu makonete infertility kwa mundu muka wakwatia mwana mwenda kwata wakeli endometriosis gyno ma system ya gyno nituika test tukascan tukaona wathi na wiwa pe blockage ya tube pe thina wa cyst infection pe thina wa alama kwatu thina wa period kana hormonal imbalance mwambe tukaita na kwa tamana tuona ameme kwa thina tuita wa impotent kwa mundume anda ambao kwa tamana nambe usia usei lakini ndamba usia mundume usinto muita tetheka okarafiki mundume na wimba ngai tumita prostate na ange makwata ania kana itunda ima kwimba idea yambata kana ange makwata ni infections ya oisia UTI STI STD gonorrhea na thina wa low libido
kana ngali yake ni usukuma netenzi kumende ambata kimakiu na rafiki tio mtaalamu. Asante. Enda tumponi nganaenda mbuka yitu kwa mwanda msisi loto sisio yu amane kwambia ni wathanta tu na wonu wa matuko miongwele na ile ukethi loba na ndio tau chumani kiki twende tete manenda mbuka daktari ili hata sio kithendu kithia tuisunga maka twa maukule la musisi witu waende na kutuma. Thank you. Tuyasa tuinanda mbuka itunsio na ndambuka kinoni ya Africa Bo Clinic na tukethea tuikoma na daktari mwithia kwa iliniki ino muthenya wa uni ni matuko miongwele na ile tukethea kambu itina wakanzi supermarket uko kwa manake Dr. Mwithia eo mwene nituthoka cia nduma kwa manyani vui na ngaliko cionthe cia kambu machinery ukatukoma na muthenya wa uni Dr. Mwithia kethea kambu kwa manake akuite thina isu wako mbili matuko miongwele na ana ngethea musini wa Kitui tuice Kitui ni twete clinic Mandi na tuketha tukiita Kitui ba Red Camol itina wa Intel Bookshop na tukiita Makindu ba kwa kati Wilika General Hospital. Makindu ni ba kwa kati Wilika General Hospital. Wakeli wa matuko miongwele na atano tuketha na kliniki Tala na Tala ni ba kubina Flavors Restaurant katika tu watoto na Eastmart Supermarket na Zombe ni ba kwa Makuo anduma Zombe Dr. Mwithia nonewie kio chenu na koka Zombe na tuasini kwa Makuo Standard Hotel kama nake ya kuite na matuko 26 tukethia musini wa Matu anduma Matu tukethia matuko miongwele ya tu na kliniki kethia Matu na niva kwa kina twasaka booking na ingi anduma mwingi nituketha tuimwete kliniki na kikethia wakatatu uchumani kyo kitengetha gikwete kilungu cha kumanithia hapa mutona kukwata Dr. Mwithia mwingi aka wakana matuko 27 tukethia bandu wetu wa Kikima Mboni tukethia Kikima Mboni tuketha tukiita kwa Nyanzi kana Victoria Hotel na ingi kliniki wakana twithia Emali diversity ya kuthi wote na ni kwa mambo kana ndingito sirio lelo wa kuthi wote kuzia nisena jiwa kali na muthanyani wa Friday matuko miongweli na nyanya ngethia masaku na niva hapa kubina Automat Supermarket uma bata na watha mbatu matuko miongweli akenda ngethia Mulolongo na Mulolongo ni vu 3D Hotel mbi na niva kubi na ilatomita Automat Supermarket kana China Market na matuko miongo tatu na emwe tukasiokethia Kibwezi na Kibwezi twakwenda bakwi na kwa chula hospitali iso ndabuka itu uketha uitoma kwa Dr. Mwithia kwa manake kumwelesea na kumana utoma kwa telekeva. Thank you na indi no huku ni daktari simu kwisela kwa namba isu kwa nasiva withio wa kio chaku namba ambe noti muonza ile imwe noti kenda noti namba isu ni 0722 kana noti muonza nyanya inya ile itano na indi namba lengi utoma utumanya daktari kwisela kwa noti muonza imwe noti kenda noti nyanya now nina thina wiva munene muno no ni andu wengi may complain most of my friends nekani makoli nundo kupea mwe matakulia mathina ma joints mesite kwete thina pyu please if utunene ndini tukimetuke netu itathi na mutamboko joint muno sieta effect katika mutamboko na mutamboko imethemba mingi na twenda kwamba uthima tukamana mundu wa waita mutamboko iba pe ulatu ita osteoarthritis ukana sena tear and wear pe ulatu ita rheumatoid ukana sena attack ya immune system katika joint pe ulatu ita wa gout ukana sena wingi wa uric acid kikokela chonde kia accumulated cha chemical bakameni ile cha deposit katika joint ni sia kwa kana kwimba kana kwa inflammation na ingi kwibwa wo kana chalia kwibu bia kana kuna wina patches kwithwa mono ngosini yaku na ingi kwithwa wina chalia kite cha kawaida kuona mundu ekina aidhwa kana asusubala choni atekwatile kando ndokela maumaku ni maimbete maumaku kinyuncha kiwo katika tutua tukwite muyo mwito siale sia muwonde kana ila tumita bone disease mabindi ukaiwa ngota motulika kana yandi ingi kana rheumatism yandi ilikite kila sia moko sia mwaku wonde mwaku wala sia wakana unengenda wanzio sia mutamboko nikitha waikwa atalam kana asomi ma sia mutamboko ndwindawa lakini kwa Dr. Mwithia na sia ndawa sia mutamboko sia ukuita na kubosia tumako nenda atilike mathinange meta wa mundu kuthicho chumu mundu kuthicho chololo na mundu na kwithia na thina wa chonda ajaenda na kwa kawaida mundu alito thichoki the long call ni tuita for alito thimalamea na pade no imwe ti lazima need to depend to wait hata digestion ya pili hata lakini monomo healthy mundu health and once or twice na monomo ndo menda kyo kwa cha kana pa wio tuyasia daktari ni wita mathina makonetie ibu kana mwana malika ibu ni ile tusitande tema ni tuitathi na typhoid malaria na amimpa ibu ya kwikuswa nzeve mana kana inachalia kwika chochomo kibwambi vi
nundu wa amoebas ntona ingime kwa tawani kui cho kibwa amamia ndakame kana ndothi cho wimi na matuko mengi utekwika cho wina thina taisu kana kubuni wa mana kubunania kana gas kana kiunguye kana wina ulcers ila tumita H pylori ni titinesa mbaitu wawo yi ulcers na wayi itia nisi ya miovoa koka kwa Dr. Mwithia nuku hata vitimusio. Thank you. Pe mundu wibao na kasi ni wake wetu wa pressure na sukari. Ina sukari. Pressure ni kwamba tonenda kame na kuitikana ni yutea mboya kuikona metuki kwa mwane ubeba na kuona mudusu ena thina wa ngo yaku inene nitha itopita ndakame ondu bailite kana mikiba ndakame ibingite ni ata ikwimba mwi kana mwa kuthandu wina chalia kana ingehua mutwe ute uthela mundu wa pressure kala aitu na mutwe kana kuwa chongo chambite ti kilabinda nene ita thina wa sukali naguo ukana sina kuma mituki waki uto thela kuanza winda kuthila hingi na kuendea na umosa muite no endea na umosa aingire mabatwe maliu matakitali lakini bya yuko bataliu ukangowangia maliu wala uya no ketha kwitha nwende na kwikala mwaku wi healthy sukali ndo thakwana cia metho kana ukatilwa ku nundu akitaukie metoboa ningu kuita sukali nesa gitumia medicinal plants pena numeva makulite makulu maingi na makulu yesu nendani mose twamina kunenga nendamboka ya ndakitali oundu yili kwa metuke. Thank you. Education ndamboka ya dakitali balo tunakoma nake ewe mwene Dr. Mwithia nukwithai kutembea chumani akomane na kutwasia umuthi twatinda musini wa wote matuku mengwele nemwe wili kama likiti amboka katika tuwatazama Anchorage na Cecil Hotel une matuku 22 tukethea kambu itina wakanzi supermarket na wako mbele matuku 24 gethea Kitui na Kitui Town na pia Neva Kitui Red Mall kwa Fred Malimu itina wa Intel Bookshop kuthengania akwena Probox ambitini kana kusianisia na Zombe Chamatu Hotel wakile matuku 25 tukethea Tala na Tala twakia tukethea pauka kubina Flavors Restaurant katika tu watoto na Eastmart na Zombe ni kwa Maku anduma Zombe ngoka kwa Maku ni kwa Maku Standard Hotel wakatatu matuku mengolea thantatu ngethea mwingi na tukethea bandu wetu wa matu tukaita kliniki cha rafiki abo na ni baba kubina kinatwa sako kana Matu Supermarket wakana matuku miongolea Monza tukethea Kikimba Modi ni bakwa Nyanzi Victoria Hotel na matuku 28 ngethea Masaku tukethea tukiita rafiki abo clinic musini wa Masaku bakuwi na Automat Supermarket welekele soko no wamboka wa vituka bata na matuku miongolea kenda tukethea Mulolongo Wilika 3D Hotel bandi Wilika 3D Hotel kana Automat Supermarket na Mutomo ni kwa Francis Yanda Mutomo ni bakwa Francis Yanda na Mutomo ni itina wa Frajan Supermarket wakwambelelia wa matuku 31 wakwambelelia matuku 31 tukethea Kibwezi bakuwi na kwa Chula Hospitali ituku imwe ni ya mwi wa kenda tukethea Kathonzweni ba hoteli ni Wangomeni na ni kusianisia na posta ya Kathonzweni matuku eli tukethea Matliku kwa Kinguti Chambio ini na matuku atatu tukethea pa peta wa emali wakana wa matuku atatu tukethea emali ni lelo wako thi wote kusianisia na jua kali kana Ndingito cereal na posho meal itina wa Ndingito cereal kwa mambo kana posho meal na asene kusianisia na jua kali kalelo kaka kuthi wote ni watu ketha tukiitia matuku atatu na asene Thursday emali lelo wako thi wote baba kwenia Probox ya kuthi Matliku na uko namba cia kioni ukamananga mbeange na indi namba isi ni noti Monza ile imwe noti kenda noti namba ilenge ya simu ni noti Monza nyanya inya ile 5 na ile namba SMS WhatsApp na kubuka appointment noti Monza imwe noti kenda noti nyanya namba isu siombe isi aklincha rafika abo clinic ndimbe wa 10 na daktari be mundu ethia na kulikana nuthima nuthamba si mundu ntakame nitwika blood cleansing kana blood purification pia ndugu methu mathina ma toxin katika thakame na toxin ino ila sialika mundu ambe akuga aino amana ukona mundu mwili thina wambe kuombosia ni kwacha kana kuwa mwi wake wina mathina kumwa ni makundu kana kusiule kamwe isu thina cia thakame kana kona mundu ena potibeli aine pa muno mauta accumulated thakame ni kuni twika general blood cleansing kuthambia thakame kumia impurities nukase ndwemo wau aindwe nywa ndawa cia miti ndawa ino ni preventive
ni curative kana ni so ya wau na ni sinta aya obo waithimi ni mundu ethi anakulia kana nuthima pressure lakini ti pressure yoka mawola ngi otauno thima daktari nini ndi tamu ndathimete kindu chambe wabika ukwata kadwa silingi mana 5 kuona daktari ni mana na kuthimwa ni mana twika scanning sisia kila system ya kutu kamemlika na mashini sia computer sia kisasa na tuna mashini sia kutelezia therapies na mashini sia kudhima sukali na mashini sia kudhima pressure na ni digital system Thank you. Ni kuona kila kitu chombe na siiko tabia masame tu mungu na mathela ndakitali ndibe mundu bayo tumie motumani make atwina masungia ndokonete matharau ni masama lakini kila ngukweni kana kuni ndakitali oju twamina utumwanyi nake unene nake mukuli loto na kuthia witumite atwina masungia kana buka appointment uko manene nake ndini wa clinic laki bakupe naku twasia ndini wa clinic Rafiki Herbal Clinic twika kuita nake ngai aibosia na itutuisio katuku ya ati wamina kusa kwa clinic Rafiki Herbal Clinic with awasa kwa uimamusio wa mwe. So choose Rafiki, choose good health. Muvenda kitali ndo akuka tuko manengi ngai atwiki yes ndeni wa kilungo kingi take wakatano ukitanyene twasalisha Beti Wambua. Inu ni Mutongoi TV. Mukamba ni wese uimane udhui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nizo kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa